gwaku mlithiria wa Miru TV tukweku kana rukiri rwaku ni rutite na mbere boya iri njuma ya tariki 30 mweri wa mbere mwaka ni 2026 kankwate wene kidentata cia Miru TV rukire bitawa Chirimbabo na Governor Reverend Mutumanto Edinga urite Miru kuthura Rais William Ruto na munini wawe Professor Kithure Kindiki kiri ithurano bia mwaka wa 2027 rwite kinya wena kumenya Amiru ba muthura na arankuluke urite Amiru kwatila atongoria bari na utongoria bubwa na kurekana na atongoria bara bari na andwa na irume kiri kithurano kiyete mwandiki wetu wa Nteto Jeff Gituma no wina ripoti. Nawe Governor wa Miru Reverend Mutumanto Edinga no ritia Miru kugwatira President William Ruto na kinyankuruki kumuringira kura kiri kithurano kijite kia 2027 ni araugite ibakarite nthi nawe na amenyaga atethia Miru kura ingi ira nkoromba ni cia President William Ruto mutongerio unwe na kwenda Miru muno nimbi betwe oraku about Meru tukeya kwa misland ni antu bena selfish interest baitwira nontu iku ibakurira Miru ituba watia kurira are tuti watania mbu iwo kumeabio kuririra kwenu twe baatwe tutena sababu ya kuwa mbu kana ni atia oni ndi buromba na mature ne bwendelee kuitana antu betu ba change notion yera tuitania orongo thati nontu ngania na umere ngwine ende community yonde ni itothiata na yangere tangondu ite na akiri tukiwata cia muntu kurira tu tutewatania kurira batwe na tutiuma thirikari nera yo tutethia exactly turi aria ya Miru bado tute aria miambo era bangi bakuwa na inyoke ethra when uthuire president for whatever reason ukethira no muthuire kura iteta swa kana kura itiyawa kura kairomba wa woni nkarite nthi na president na kamuthikira kandombe kure Rais Ruto kiri uwe teka bankorombe itumpere Rais Ruto kura mwaka yo 2027 tumwe kura Nkuruki Governor Ujo na ugite ari na witikio Amiru bakethira bakimugwatira na kinya nkuruki kumuringira kura bari na President William Ruto nebyo nkoromba bon support bondombere burombe kura twitegeria tongeria bo witegeria kutongeria na okera murungu reka no turi kabura turi ngaira mpe teo turi kabura bo otongeria bo turi kabo kuchiekera mbwe yaka oteunge umba yaka ochiari wenka oteunge temuntu okuwethia Miru mbu okerokete nontu wengavana Sairini rerere mwanka kinya baraba yetwe kabakuka ekoro be sibitari nontu bwa Sairini na mpunguruthe engavana you know kaina inianthi te yabauma eitari uri athirire akirikiria no ritia Miru batige kugwatira atongeria ba irumi na Rumenaja county iji na kuga riria Miru bagwatirire kawira Mwangaza ni bethirite bakiona nkanga mbute tukiragia wa turea Miru tuka praise wa tukandunisha ume ni magana no rongo yani kaba kea bwana kaba nturika gekea kaba mwamba wetu bwana no to gwakura mutumati yau bwana mutumate bwa musiasa mutumai mono siasa ateme yaguia mutumai nyate kurumana ande burenda musiasa okurumana kanyi musiasa okulobe tokona dokwega koromone burenda lai musiasa okurumana kana musiasa okuvwaniria Miru akawa Miru ni city burenda musiasa murumani kana musiasa okuwa Miru Teaching and Referral Hospital ni itedwe level 6 kiripotera Miru TV mbita Jeff Wagitumam
mwandiki wetu wa Nteto Jeff Gituma no tubaribotu na njira inkinyaniru na tutana mbere na Nteto cietu na we wari MC waroiri rwarera Peter Mutuma Kalembe na thumbite bunene wa Thuba Rais kwa na bonde bete skuru kinyakethira batena bisi kana uniform Kalembe na rete thirikari weka kithomo mustari ne jwa mbere antwa mirandi itino tedi no to kithomo ngikumba kwanania nkia na itonga. Mwandiki wetu wa Nteto mwende wa Leiboni nowe nasio. Nyuma ya Rais William Ruto otomeria na kuana bondane bete sukuru kinya batena uniform na into bingi kathomba bila bitumairwa sukuru. Riu ari MCA warire rwarera Peter Kalembe na menereti onto bobo nene akiwa kone konyamaria arimu wamwe na aritwa akiromba atongeria kureka utonyeria kithomo siasa akiweta kithomo ya kintu kia maana. Agita muntu ureta siasa ndene kithomo kia Kenya na especially ura tugugitagera igitonyeri na ria president akurungama kana ria muntu ngi akurungama kama mwana siasa akarungama aga pretend akagurendete kithomo akauga ana bachoke skuru batena uniform ko ikunjumu na gutesa arimu na gutesa mwana no ntokeja gutegera many occasions ira nyingi go nimpitie tena mponete arimu iba guchanga muno bachangira na uniform bachangira into bila biondo bikoneka skuru na arimu bate komba no ntokomya ka pay slip kwa igetere na SHA na igetere na founder wa housing kou thirikari ndeke ku pretend kithomo ekwenda ina mbese ingi muno kunyangia chagwita micemanio State House chagwita micemanio naja ujo antu baka ngiri 10 mbeche uchione na tukona mugondoko kya nyota gwita nyota taito imeta nyoka na ria ukona mwana siasa kana the president akauga ana bete skuru ba na nguo ile chiao ithiri bete skuru kou ikuona ni failed government ka failed leadership no ndo mwankera tha thirikari ni batire kuthege provider ways and means uria chukuru chomba komba ku provide na uniform no tutage into kinene muno compare na wastages ira nyingi gwita ndene ya thirikari eje tutagete na metho na tukiona Kuluki Kalembe arua uniform nikyo kintu kira kianana cia mwana wa mwitonga na wa muthini akiwa thirikari ni batere otenga mbeca cia kwagirithia kithomo anto witithia na mbere mirandi etena gitumi kinya nini uniform ni otunganania ikaba kwejenenia na formula ekureta uniform nyembe chinkai anto akwithirwa muchiari ukera mwana ete na nguira araringa chuma buti kana yareta na chinyo mwera ete acho school eunje ne mwete bugi na must be stopped with immediate effect kuga ana bete school batina uniform school thirikari ni provide uniform kriana no ntu nukumenya bobo ega ni thini tia chari bariko baba ni bathinite na mbeche cia mbio cha capitation ni utichirio ni bathinite na kwithirwa ushuru ibwongeri ko wantu bwetho bwina affordable housing tu na affordable education no tu na affordable nyota shilingi 22 ito tu na affordable mwana on uniform ando tu na mantu ja utheri kuja kwithirwa IPR tukuringa kira twithwa chia twithwa kura 2027 itwithwa twina kithomo kikiega na tumbe kwithwa twina arimu waete motivated na twithwa ana batina stress ni kenda rojo bagwetu nyawe doctor kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni na mbere na Nteto cietu na we Ian Murithi na urani musongoria wa Ntukimbithi kuma Muthara na kathite bunene utongoria bwa mheshimiwa Mpuru Abori arawite kuma batura kuthura atongeria utimutongeri ongi wa baretera witi na mbere ya mheshimiwa Mpuru Abori aranende arombete akari wita na mbere kumwata mbaru Adams Muturi wa Thirinja na kulikithia nara mheshimiwa Mpuru Abori ombete kwithira akite KMTC ya kuona antu betu kuona KMTC ile on progress na niendelete na contractor ya site na artinguwe iba kuendelea na nkuwa mheshimiwa Mpuru Abori bwega no ntu bongu enjero turitira batu turi antu ba Muthara na antu batiania tuina nkatho nyingi no ntu ngwetia ku ito chitala na ito chiona na inkwenda kumenyethia bankiro baraba ukirana na mheshimiwa Mpuru Abori iba kuinya ko biba baolire be bachokerengi ito baira batu tutikwenda mantu yo no ntu ituonete ngweche mheshimiwa Mpuru Abori iraritete aso tukia kwa ile Muthara ature kuna KMTC ile kwa ile on progress ntamicho primary school ando ngami kuongwa kwina kilasi na aritwa iba karinde ko kilasi ne na iba kuthoma ndaita rutere ara nchui kwina modern dining hall atobetu parire bya kuria
bare antu aya waitie gurwara nturene ya Kailutha kwina Modern Laboratory weya rutererwa nguthero ene irasi bithatu pia renovation waitia area ya Thubuku kwina Modern Administration Block waita nturene ya Nduluma ina irasi bina pia renovated Thuria vile waya Kinangaru kina Kilasi waita Athambu kwina ilasi biele. Kwa hivyo mheshimiwa ngwitia ku ira chiendene Muthara ituchiona na gwakira Muthara itukugwete mbaru nontu bongwira njia uritite nawe kabea inkwenda kumenyithia ati reka kwiya kurongwera antu batiania we baira kwibia kulire utibia kulire nwane nkero miaka 5 ware mo kutira antu batiania ngwe antu batiania kona chionde kabarira enderekana na mheshimiwa mburu aburi aturutire ngwe nontu igitare aku kinya tukiaku ambassador ino twaita project ino twaita ke ngwichi ondira chia na wache thirikari national government utiyoritire Henry Mbio kuria mpuro ndo aburiwe mpuro ndo aburi ngwichi abo ituchiona na twaukaria mheshimiwa utuko na muthenya sababu no ntungwira utete ituchiona na ntupe tukankuburitana watile ni mheshimiwa mpuro aburi no ntu nwe aena kio na ntubatiania Babengi kumanja itio siomba ni betita na mbele okulokera maumo nkabo kiri kithomo kyo thirikari nende ni yuri tu kwethia kithomo kyo theri yora kware utongorie ni bwa mututi Mwai Kibaki ne kenda kunieria ciari murio mbitoi irutine ikundi kitikia thirikari kitongoretwe ni Sara Kilemi akitetheria na 15 kutonya kile skulu ya Shalom Vocational Training Institute. Mandiko yetu anteto mutugi wa Kiambi no tobanganiretie riboti. Sara Kilemi murwire gitekia mubungo ya Mwekurwaja kaunti ya Meru kire kithrono twitite gukurukira mubango jwa TVT gikundi gitekia kithirikari na atetheretia na 15 baumite njaite guciumba ja kaunti ya Meru gutonya cukuru ya Kiubundi na hote ya Shalom Teresia Mitungu oni kwijaja ndene ya Shalom ikiama ke mwathani na murungu na ndithite mantu ja manene ntekwirigite kiama teke kuja ntukwe naru kugita course nteregite kethanka thoma course lakini ugurukira njere mwathani na atumire nte wa elimu au mbonjokia ndikuthira skuru ndaero kibaro kya kutangwe barabarene tare ambia shawita skuru ndabangite kutangwe ho mwanga mori kenda mubako ona biashara wita skuru lakini nte ibeire bantrimo na ndatangwe njirene na bomba ni koya rito yakwa na bambira ati ban support na kithomo iroto byakwa ndare nkuthugania bikumama lakini kukurukira inya mwathani byombe murungu nombe kumbukeria na okeria nte wa elimu omba ku mbona ndi mwana omwega anjukia twalaunchire program ya Dr. Nte na elimu last year mweri wenana twambiriria na kwa maskuru mauku yara skuru ira nyingi ite na revision books na course books ituendelete ya program huu na ruare program ya Dr. Nte na elimu iturare na kanya kakuyukiana tukureta na 15 au Shalom College parabe ite kubwithia courses mianya atongeria omwe na antu bawendi wega bakirombo guciumire gutetheriana na umaturene na bobone kumana na namba inene yana bati kumba gwita shukuru kumana na mathina nkabo our elected leaders itokwa challenge team noto wanainchirira tokuona badidi nyoro na bange bakiwande schools ichiringi mana 5 riu kwetwana abakwethia njirene Meru county yonthe bengeri fee bengeri this and that where our leaders tafadhali atongeri nyabatu tokwenda kujivunia atongeri abarato thurire burabangi bakuyikumeria ndidi nyoro mwanka twatamani kaba kethira ro akwetu butarite ingwe ye ubatu na atubo atu na merinya irachi ari bakorea ngiri tworofu ikainya ngiri 3 atongeria tokarita ngwe yeje mutongeri onge nwa ko ya bange nwe kinya ke byane are onge nwa ko ya ke ibange
ko ni ko utongeria nte kai politician kai mutongeria kai alinda na inkuwa ibwega no ntwago yokiana baba para batra na kiroto kinya kiriko iko tukuria nya tongeria bo bangi baige muigo yo ante no ntonte tokona aina kyoto na na kwenda ukiria Meru County ana baiba kuma ntera mwanya omoya to ikwa nara karake da majani bacamani ante amwereza thina ciawe na amujukiritora na amwira kamureta skuru onto nayo thirikari ikurombo gucokia kithomo kiothe ria janthiguru nene kenda aciari bagatiga kuinyereka kumana na ngarama inene ya kithomo itara kibaki itone bura anto baba ingi bacokera skuru na nya kithomo gitu na katha iji batwe twathomera itara kibaki ko tukuria thirikari ere kunandi yombe utegera mantu ya ithomo ituraikirwe goro ichungwa Kimani Chungwa akira CS wa kithomo aina PS otingo ya kurita ona ande antu bobonda bo Nairobi pa bategera matura na antura na sieto bona antu baba njorete batebeta skuru no tubakwaga fees ito kwenda atongeria beto bete kirendindi nyoro abo bamuri ne atyarithagia kenda na baba mbakinya guteithia na babange ana babangi batinja nau na ana baba tinja baba ingi bate kumiria kumira kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North-Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Sana mwandiki wetu wa Nteta Mutugi wa Kiambi no tubariboti na njira inkinyaniru na tutana mbere na Nteta cietu akariba kithaga icio mbunge kia Tharaka nibonanite kuria kwanirwo ko ni kiraba kuo ni mawirane ya urongo yani ni mbunge wo Kitonga Murugara arayanire wirane boikira lami barabara ya kithaga wita matiri wirane bura yanire mweri weli mwaka muthiru kuringana na kari Murugara bado atakinyaniria wirane bu na iba kwenda aboyoria mwandiki wetu wa Nteto Adagara Waiguna no wenasio kari na tori na barana tomeri barabara ya kuma Kithaga kuthi Materi ibabumerete komenere na kuthombia mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara ikiraba kuga nyuma yake kuruguria wekero korami barabarani ino mwanko mugakuruka mwankere munthi gutire ko gikarikite ndine jera na torie mbechi sintenge na tugakira rami na aya raunchi kurugura na ya rugurwa na kuma Materi kuya Kithaga gutiera mitwanaga gutie karabati mbekere ende tereria Murugara na kiria kimwe ia miya orire imbeje chiorire na ta otere chiorire I contract orire kame orire wewe ngwana announce February 2025 Materi twaro twinde wewe na utie mtotaro kinyana yeta na engineer makaunti aya nabo atwira kuma Kithaga kuthi Materi igekirwo rami inde ibo yathire na mbeta ikinenkanire iko yathire na iko ciagire mbeta ino ciagire kuna ntu tutaciona kambechi ino ciathire bo mbeta ino mbeta ngie bucio ngiti kona gache korwa maendeleo barabara kuma kamarani iko mbeta ino kothi na ya tora barabara ni aranchagare yekia mwaramu aya still barabara yekia mwaramu kuma Materi yari timparani kothi kamarani ni maiga tena mukonja rotugo na wajia guganga nkoporatera nya contractors bathiuruka kuma munze tutara utokome alaba gaba getarire Kenya mara bagukurukira barabarani ino kothi kamanyaki nonto ana beto inya korobania ta sankio so activitare mwana mweko ananda aliata konoka aikinyara na dena era na munno nonto boy koraboto anageria na chiringi tabuta chiringi dara totiko ya na kaire oya mandareo oya kwa ka twera omoye tono kanjere Materi autieteria bai towa ogatweka mugonyo ngoroki we kinye biyo akinya interview bizoku barabarani tareroko otikamata mwakwani no tiara bono na kama tutagonga wale achiare reka ntebe inono ngiye kweta manda kitari Materi abu mbaje iko ziko tere kake tagera kuru muchere ko mutiategera muchere eta abenji kuma keru kuma
Mwanga itinara ka bakanda to ende bakenda mujimbo yo Tharaka Gitonga Murugara ko baingire karikaniro gaka ko banyithere Kenyamara geke na kaitigo munge bira bingi gatharakanithi na barabara gorire na mikwegi tarimo kabo bakurekerwa na yandwigirira mieni augire kana yandwire akura mwarami na kiuria kimwe kwa mheshimiwa Jinji yeteke ogaragira mbunge ndindi nyora tikaragira kio Konana bato tikaragira kio alonjira barabara akakuma getogoro mwangara mbaria yake no agakore mwekendere awekerwa kami na igo waronjira barabara no mbere Kareke Mbioki obo jinane ngavana na tomera mbiati yake aikirara wa Gitonga Murugara iko otwekerete rami Tharaka constitution de yo no bwega watu kana yawa toronchera kabarabara kaka kanini kakuma kethara koi materi mwanga kamarandi wariganerwa urenda gutwira kati agoe Gitonga Murugara na Kareke Mbioki no watu vaigo pagete kia ngavana iwe kareke kuma wandi ajagari gagichigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rito kambita ndegera waiguna Ndagara na Karina turiba kilokira Betheli Kiolone na Libolo njia Igembe Centro ibasi umirete na mudhuru jumnene nikiraba kwa nibatia nireto kiweti na mbere na njirawasia barabara inja na kinyastima harani ndipa menerete MC wanjia mwendali na kinyamubunge wa isio mbunge kia Igembe Centro ndan kili mredu waba na ubanganitie riboti Pitagathire kuma kioloka mote mathina ya tukilugirira muno batwe tutena barabara ndene njia want nonto muno rira kinyange kuruyitete matanete nire kuria thina muno nonto mwegura atika mateka bikibiki utengale yombo okiluka boyele batwe thina nge twenyo buruni erowe na nkaromba mheshimiwa wetu athirikane batwe na Betheli kioloka mote ya Betheli nitorindete meberethi ende rodi twatile ko tarwe sendie yero kelangire Betheli witiro Betheli anilesi nanga batu turire turwe rutererura ponge na bwo batu to kwenda sibitari ntureje ponge na bwo nteko lwande kuwa nteko lwande kuura mwesimi wetu nwe nasio mia twekero stima kenda tukara ora nturengi wekero stima omisie na kenda na bathoma kinyo tuko nonto batu no mautata ya witangarama nde tukaromba rere romba ke mwesi atwekero stima urenge ciekeri na ko gwekura bururu nya batu Kiolone tukone atutianiri Kalimbene ikwekeri stima cia last mile na wo musie yoga na mustima wo musie yoga na mustima lakini batu Kiolone batu tutomba wekirwa itukuona ntora inge imbinge sietorwa ikingi bia wekira stima lakini batwe itoti nyuma nonto stima siekirira cia barabara ake lakini cia micie itekiri bora bonge kore barabara yumete kangeta kaotene kalingene yumete au ekena maya turoko ntoi mwendwa ya choka ebati kwenama monka ya tura marioni barabara eu ni omwe na mwera nanto inao bari ma na bati kuona okulukira kinya bari mete bia kora bio bateona bio kamata kinya bikibiki itekela ito kuona njira imwe ichiokelo na bikibiki lakini eu etombo okelo nyi bikibiki etombo etera kinya ntiri kinya ng'ombe chiongwa ichiebere barabara eu kwou barabara eu ni yaka ya itigene na twaromba kinya yo tubwithirwe awekirukirera kwina mwe mathieti ne yete o ciane tero pio itekiene yetia o kila mtu athura MCA u akamirukira ametia enge ni ekia mesa ndie tore limoro hivyo yake ndana metomba ikuendelea boya na ribotini yetu kira katanta kirinteto sietu rukiriro ruare weta kuraya nyuma nyakaita kati kuraya nchokerete na mangate